Kabalang Presbyterian mau penti kan priang penlong ke jinga seng ke khasi Jaintia Presbyterian Provisional Synod pedeng kabaning kong nadu ka khat nyau trek hadu ka khat khandai trek ubunai leber arja arpulai hamau penti bar ki jing pen kre na kabanta ban penlong ke ni ke jing temu ke bajom kila ya chat chat ke jing penlong ke jinga seng gin long ha kamadan kabala pen kre bha kabadan marjan bat ke yeng mani kabalang Presbyterian mau penti Haka katway tarik ulber arja arpulai kinong kitkam kabalang kila penlong ke jinga merjing mut na kabanta ki jing batha ya kinong wan jinga seng ha kita ki laisngi nolor ki weipat ki program jinga seng ha kabai lai don lang ru dau Reverend TS1 khar uba S khar mau plang ki temen basan nolor ki weipat Kabalang kala pentip bah ka khat khandai tarik ulber arja arpulai ke jinga seng pat ba kan sedang ha kapor si post tengmen step bat unong kran undai Reverend RH Lingkhoi nang ta ha kapor si beje mensngi unong kran undai Reverend SS Majau nakaliang Reverend TS1 khar pastor in charge kabalang Presbyterian mau penti ulap penpau ke jingai kublai ya barok ki balawan sakmat ban ya trailang bat kabalang na kapenta ke jingpen kre ya kani ke jinga seng synod preng kani ka balang jongi ang ni ka snong mau penti kadon hap deng jo ka snong nongkrem merlim nang ta pom nak rai bat lai legot chete kadon hap deng jo ki sau snong bat ka jinga seng ka long khat nyu tarik ki poi ki delegates na do kapor RBJ te hakoi dei bat kini ka jing poi se kini snong kham tam na ta ki khot ki delegates bat ba akis try ru ni don bat shai ba kita kibawan time Silong sete kinyawan lumba ka Silong Jowai Road nang tay nak bilat kor kinyarung lumba ka pom nakrai kan poi sani nang ta kibawan no sete time upper Silong time lumdegye sete kinwan nang tay na sanmer kin kiu sa ulum Silong nang ta kin poi sa pom nakrai Wanda poi ang to pom nakrai kadon kalat kun phai sapang kamon panwan sani sa mounti anta bawan na than merlim kin ya kila wan ya wat kin ki than sadoru kila wan ya nang tina khat armer merlim poi sa mokhar wat poi be sani sa mounti nang ta kitik bawan na tina pensla no lai ngkot na syadu sa umsim betu kinwan nakatikal ti kadon ka surok tinalak ikot persya tu ka prosya ram tu pan peisa latkor sani te kat ni ka mau penti kadon hang ya mar pedeng tu kata latkor lak ikot road ni tenang ta kitik wan tena mau kening kila wan yang wan lang nang na latkor ksek bilat Ata kita buat satu semua penro, jongsia situ kila banwan na tinlai kor, lani kila ru bandrung lembaga nongkrem, mo, kadon kesurok na solang banwan poi sini semua peti. Tekini nongkrem ru kinyawan nagdika lat sani sa solang dan surok solang situ kabawan poi sani sa mau peti. Jadi kebaidai buat kikali kibanyawan, tekum kabalang nilai persiang ban pengkre ikini kicaka yeng parking lot lagi jong side luan si selong satu isa upper selong ladon cakin ke side than pemekrai yang kedua kiwan hinang tei nanta kuba wan nang tina nongkrem nang teiru ladon ga parking lot sani wan na than malim than dauki umsim kituru ladon nakajong parking lot ki bangila pangkre at ni skurpat iki para bangit iki skopha bania ko ngu ya kijing panya jong kabalang don ki volunteers ki bana kalian kabalang kalian snong ngila penbait skopha ban ko ngu nang ba kayat kayeng kan light na kijing klumar kin kan kam kan lo ba ya bait ko ya ti tiki bawan no smith kila bandrung nang tenayeng sim kin mayeng sim poi sa nongkrem tepoi bet sana sa solang kanwan sa mau penti atrai babun mata kim da long dong wesu mau penti mar surok saniru karong babahi borok sodong keloi surok ke mdon kam hi banginya kelumar tanggawai ke bangis kwa e ke ban penkan mau ke para bangit kam tam ki bawan sakmit mo kan ke jaka jongi ka long ke jaka ke bakam kriat kam de tha than melim nong krem sak tip hi te meski te kala kham sai ni step jan yit kedang
don hi kejing sengau dik tak nak kata-kata miskat pat ikinong wan seng la daw long bala wan subhabanya ra jan wan saat wan nom stom ka siong ka sai lo jong tangkap ta They ke professional synod kat kum ko kom niya joka Presbyterian Church of India belum ke bor wakli joka barang Presbyterian ni hari India te ka juk dong hi ka kom kini ki synod ki badang thamai ki ba pan thamai ka ki don hi ateng teng ki ba suyo bai ka synod ka ba pura tenre ki ba khambun sin ka Presbyterian Church of India ka ai suara kini ki provisional synod ki ba long nak menta arsnem wan pet magbi ke jing tri kam go jongki ba adin kata kinsa ai de ka full fledged synod pan